Kubaha ikaze inshuti bakunzi mudukurikira umunsi ku munsi, aya ni amakuru agezweho, za nkuru zicukumbuye hano kuri Ifabu TV. Uyu munsi rero tugiye kukugezaho ibintu bikurikira, tugiye kukubwira ibimenyetso byaje kuba bishyirwa hagaragara cyangwa se byaje kuba bigaragara bijyanye n'ubufatanye bw'ingabo za FARDC n'umutwe wa FDLR. Ibi ngibi rero turaza kuba tubikunyuriramo, tukubwire ubufatanye mu myaka yagiye itambuka, tugusobanurire ese FDLR ni iki, ni umutwe uwuhe. Turaje rero tubiguciremo, cagagurire ubashe kumva no gusobanukirwa ibyo ari byo. Uyu mutwe rero wa FDLR ni umutwe ufatanya cyangwa se ukorana n'igisirikare cya Congo. FDLR rero Force Democratique de Liberation du Rwanda ni umutwe w'inyeshyamba ugizwe ahanini n'abanyarwanda bari barahugiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ariyo DRC nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Washinzwe rero mu mwaka w'ibihumbi 2000 usimbura umutwe wa RL nawo wari warakomotse ku basirikare bahoze ari abayobozi ba guverinoma yari iriho mu Rwanda mbere y'94. Umutwe rero wa FDLR ukaba waraje kuba cyangwa se waraje gusiga ukoze amabara cyangwa se ibintu bikomeye ariho Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 mu Rwanda. Umutwe rero wahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ugenda ukomeza gutegura ibikorwa bibi byo gutera u Rwanda, harimo aho bagiye bica abantu mu buryo bugiye butandukanye cyangwa se bakora ibindi bikorwa by'ubunyamaswa mu gihugu cya Congo nk'uko byaje kuba bigaragara. Aha rero nk'uko twari twabikubwiye, tugiye kuza tukubwire amakuru ajyanye n'imikoranire ya FDLR n'igisirikare cya Congo aricyo FARDC. Mbere yo kugira ngo rero tukugezeho aya makuru, ubanza ukanda subscribe kandi no kukazogera kugira ngo ujye ubona inkuru y'ibiganiro byacu tugucishirizaho umunsi ku munsi. Ese amakuru ya FARDC ikorana na FDLR? Ibi ngibi rero nibyo cyane, yego hari ibimenyetso byerekana ko ubufatanye hagati y'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR Force Democratique de Liberation du Rwanda n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC, ibi bikaba byaragaragajwe mu bihe bigiye bitandukanye. Reka tukubikuvire imuzi n'imuzingo, tukubwire ese byagiye bigenda gute. Nko mu itangazo rya ambasada w'u Rwanda muri Loni mu mwaka w'2022, ambasaderi w'u Rwanda muri Loni ambasada Gatete yagaragaje ko u Rwanda rufite ibimenyetso simusiga byerekana ko FARDC ikorana na FDLR, umutwe wagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Mata mu 1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi rero twaza kuba twakubwira, hari raporo z'impuguke za Loni zaje kuba zibivugaho. Ahangaha iyi raporo rero, hari raporo z'impuguke za Loni zagaragaje ko hari ubufatanye hagati ya FARDC na FDLR mu kurwanya iyindi mitwe yitwaje intwaro muri
Kongo. Ikindi kandi ibi bitero ku Rwanda mu kwezi kwa Mutarama 2022, igisirikare cy'u Rwanda RDF cyemeje ko FARDC ifatanyije na FDLR barashe ku butaka bw'u Rwanda, bigatera rero cyangwa se bigatera umutekano muke mu bice byerekeye umupaka w'u Rwanda. Izi ngizi rero akaba ari impungenge zagiye zigaragara, aho hagiye hagaragara byinshi ku bijyanye n'ubufatanye bw'igisirikare cya Kongo na FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda, nk'uko turaza kuba tubikubwira uburyo byagaragaye ku munsi w'ejo, aho haje gufatwa General, turaje tubikubwire mu kanya. Ikindi rero, ishimutwa ry'abasirikare b'u Rwanda ni ryaje kuba mu kwezi kwa Gicurasi 2022. Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda yatangaje ko abasirikare ba FDLR bafatanyije na FARDC bashimuse abasirikare babiri b'u Rwanda bari ku burinzi ku mupaka, nk'uko byaje bigaragara. Ibi bimenyetso rero byose byerekana ko hari gufatanya hagati ya FDLR na FARDC mu bikorwa bya gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo uburemere n'ingaruka zabyo bikomeje kuba impamvu y'ibibazo mu karere. Ibi byose rero biza kuba byemezwa na General Gakwerere cyangwa Makoko, waje kuba ashyikiriza u Rwanda hamwe n'abandi barwanyi be 13, bose hamwe ni 14 baje kuba bashyikirizwa u Rwanda ku munsi w'ejo. Bakaba barafashwe rero n'umutwe w'inyeshyamba uri mu gihugu cya Kongo, uri kurwanya ubutegetsi bwa Kongo, ndetse bavuga ko bari kurengera ubuzima cyangwa se uburenganzira bwabo, aho hari ubwoko bwabo bw'abanyekongo bukomeje kwicwa, burenganywa, buzwa ku amoko yabo ndetse n'ibindi. Ubu rero iyo ntambara akaba ari intambara ikomeye iri kubera mu gihugu cya Kongo, aho haje kuba leta ya Kongo yifatanya n'indi mitwe yitwaje intwaro na FDLR, Wazalendo ndetse n'abasirikare b'abacancuro, bakaba bakomeje ibikorwa by'intambara, aho haje kuba hemezwa mu nama ya EAC na SADC, hemezwa ko hagomba kuba ibiganiro by'amahoro, ariko ibi byose bikaza kuba bitubahirizwa na gisirikare cya Kongo. Ariko M23 ikakomeza kuvuga ko ishyigikiye inzira y'amahoro, niba leta ya Kongo yemera ko bajya mu mishyikirano, bakemera ibyo baza kuba bategeka cyangwa se babasaba ko bakubahiriza kugira ngo umutekano wongere kugenda neza. Ariko M23 ikavuga ko mu gihe ibyo bitubahirijwe gutyo, igomba kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma, kugeza bafashe ubutegetsi buriho cyangwa se bakuye ubutegetsi buriho, bakaza kubufata, cyane ko bakunda kuvuga ko bashaka gukuraho ubutegetsi bwa Kisegeti cyangwa se ubutegetsi bakunda kwita bwa Kinshasa, bagashyiraho ubutegetsi bwaho. Ibi ngibi rero ni ibintu byakomeje kuba ikibazo mu karere hose, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gushinja u Rwanda kwisha inyuma y'ibi bintu, aho ikomeje kuyishinja gutera umutwe w'inyeshyamba, gutera inkunga umutwe w'inyeshyamba wa M23, nubwo u Rwanda rukomeje kuba rubihakana. Ari byo byateje umwuka mubi mu bihugu by'i Burayi ku isi hose, bifatira ibyemezo cyangwa se ibihano igihugu cy'u Rwanda, nubwo u Rwanda rukomeza kuvuga ko rudahangayikishijwe n'ibyo bihano, ko rugomba gucunga umutekano ku mbibi cyangwa se umutekano w'igihugu cyabo, batitaye ku baza babatera ubwoba
ngo babakoreshe ibyo bashaka ngo babashe kubigeraho. Iyi ngiyi rero niyo nkuru twari twabateguriye, ibyo nibyo twari twifuje kugira ngo tuze kuba twakubwira. Turaje mu kanya twongere tukubwire amakuru uko aka kamwanya imirwano ihagaze hagati ya M23 n'igisirikare cya Kongo ifatanyije n'iriya mitwe yose n'abacancuro. Iyi ni FAB TV rero, ntugende kandi subscribe ukazogera, turabakunda cyane, turaje tugucire mu byose.